Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepukna pungana ta'ala ke hadir ia bilangan na ulangnya ilalan na sitawnge pungana ta'ala patentu inna iddatash syuhuri indallahi ifna asyara syahran majapu bilangan na ulangi risisena pungana ta'ala 12 ilalan na sitawnge taulinoy man ni maling asang dua sabu taul labae wawanna Nabi Isa alaihissalam maling asang maka da Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Annaratu na tau purana ro panguluta Umar makibua kalender Hijriyah les sinasangan maka dasi Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, letu Zulhijjah. 12 mato. Iya na ulan na salangnya. Tapi makurang mapala itu. Ya ko Januari, Februari, wa mega mapal yang pamulan anak letu tomato. Tapi ko Muharram, Syafar ay makurat to mapala. Batewe ro akhiru tahun baru naro pada letoy ya ko tahun baru masih hiliwa roana tapi ko tahun baru hijriyah madodong magi nakor ya ro tahun baru masehi tanai di punna tapi tolok balita uwe makura miro tetapi megangi selengit bali mat tahun baru tapi ko tahun baru Muharram aja nak kada tahu baliki amu ini itu ni pegau tapi pada lima tu ya kata nih 2 tahun baru ya ko tahun baru Masehi Allah ini roaki marwa pasae marwa lalange marwa kampungi marwa tokoe tetapi ko tahun baru Hijriyah masigi Mi'raki Nabita to nasari pamasin na salamakang nasalaita na Makkah Madinah aga katana untuk patatong biri jamae o kumupi Makkah na turu perintah sampajangi tapi depa na yon ri masigi mas sampajang magi natiangi punana niga puna masigi watiro Abu Jahil latam memukah laknatullah alaih natiangi yon mas sampaja masigi iya naro sahabaro nasalaita na Makkah nalo ko Madinah lato ko Madinah tappa masigi jolo nak buah pungala nak buah nabita Masjid Nabawi jadi Masjid Nabawi oko niro na pamulan na bita na patatos sampai jabir jamaah oko to niro na pamulang panguluta Umar menjadi kalender Hijriyah jadi itu ni pamula sampai jabir jamaah pada tanggal 1 Muharram tahun pertama Hijriyah ku Madinah purana iro dena nang kanal ina bita sampai jabir jamaah ko sampai jak perlu di nang kanal lain Nabi tamu mamu suma berjamak to sini no masalah malabih kadere iya bulan Muharram
betulna anu haram migalak da yatian ya kumilu mengadakan perjalanan jauh tawe ara ewatiro na tiengi jok ke muharram okopi safar ulah dua pi jadi gangkana ulang perjalanan ulang safar ku muharram aja lu mujukka ye me majama aja lu majama megalada ya tia watir ya sing muharram apalagi mamusu aja musi salah ya ko muharram ni libur tahu si salah libur tahu mamusu ya ko dina muharram mamusu si kampot tahu mamusu mak bali bola tahu tapi ku muharram ni siama ama onro ku boleh gangkan iro nabita watunna de pagaga perintah puasa ramalang iya jolo muharram non rita mak puasa jadi bulan muharram jolo tu bulan puasa gangkan maka de nigi mak puasa sieso ilalanna bulan muharram pada narek mak puasa talu pula sona isaliwanna jiko non rima puasa sulam muharram pada lo ko 10 sona mak puasa ku bulan muharram ni pada lo ko mak puasa si tahun 300 sona apa 1:30. Nah, kemudian khusus pada bulan Muharram hari ke-10 ya sangi Asyura. Nah, makanya kita man shama fi syahri min Muharram yukaffirus sayyi'atas sana. Nigi mapuasa 10 na Muharram lay susui dosa si taungi lay susui dosa mataungangi penghapus dosa jadi hitungan na tu ko 10 Muharram adalah isurat mapuasa isurat mapuasa eriolo wajib perlu ya ang kamani puasa ramalangnya sangi sunnah ya waktu naro nabi tajok karisidi onran na Nabi Musa onran na Bani Israel naruntu wawana Nabi Musa mapuasa nakana magi mapuasa nakana lau sukuruki nasabaiya na waktu na lepo Nabi Musa ke palaluna Fir'aun 10 Muharram mak bila soro itawe inadapi ukur pas 10 Muharram nalepa Nabi Musa boleh kepala luna Fir'aun jadi lo syukuru sampai wah puasang maka dia Nabi ta lebih lau syukuru kipi iya itu gangkana metok mah puasa ko 10 Muharram angka sahabat maka dah pada sikit itu Bani Israel kuma puasa toki pada situ nak kada ia ko tuomo pa latu tau pemang launiakan untuk mapuasa si diolona ia mapuasa to 10 Muharram mapuasa to 9 Muharram jadi dua dia nana pada apa cik dini Bani Israel ini dua nah, jadi kan karena mencari tinjak na Nabi Tayyib tapi dia ada api na mati. Yang karena sunahkan ini untuk paterui nasarnya Nabi Tayyib maka dianjurkan mapuasa ki dua ngasu di aja na pada Bani Israel. Mapuasa ki asirana si basa 10 na. Tapi irwa kata na sahabat na tiami pada. Jika karena kau dia sempat mapuasa hari ke-9 hari 10 menit ma puasa na de tota mi lo pada iro maka tambah widi 11 wading jadi imma gi 9 10
ya hari ini 10, 11. Nah, jadi kalau dia sampai puasa 9 Muharram, oke, tambah ini, oke 11 Muharram. Padamu itu. Nah, sini no masalah lebih kadere. Tapi angka tawatir dia 5 puasa. Dia 5 puasa. Maka dianjurkan untuk mapasagena. Pasagena, ia kutul 5 puasa. Puasa ki, ia perintah utama. Sunnah utama. Lebih baik puasa. Ia kode itu 5 puasa. Maka apa sagena ki? Asidakka ki, apan reki. Pas sidakka kami nama kasih adalah apan re. 10 Muharram. Nasurutoki mapasagena betuan na. Apa sagena ki ya kuang ka papinrat na mawarat tempa jai pasagena ini kurang-kurangi kuang. Idi mangalie apa sagena ki kita marak matawa. Yan ang kanapaw pa balu alibawan ko tuloy mo tapi ini Pak Balu aja tuh sih tasusay pangalie. Wah, kesempatan din natawa pangalie ko susuray. Pasuliki aja tuh sih. Nasuro mi mapasagena. Jadi perintah pertama itu adalah puasa. Dapat tuh 5 puasa napaki mapasagena. Anak-anak ya ko susuray aling idui. Ya makanya tuh bapak na maling ngidui indok na suri masih dekat anak-anak. Jadi bapak na maling ngidui anak-anak, ya kuang kada duit anak-anak, ya terus indok na suri masih dekat. Ya bapak sagena. Ya pas suku-suku ke kebutuhan kutulimui, pas suku-suku kebutuhan anak ta. Nariko susurai. Iya rumah kada mali pasero patapi sanu-sanu ngamana mani. Nah, pati puasa. Magi paling nak kemapeca pitun rupa. Apa irwa susura berkaitan mana sini na? Angka mana kaitan na si bawa nabi-nabi peristiwa nabi-nabi? Irwa tun na tsunami talal lino di masa Nabi Nuh. Isure Nabi Nuh makibua lo pina pada penre manang na penre tau salangi watero ima tape watero arwami pulo na taldu tau. Isurotoni pendek pitun rupa andre. Siaget tanah telalino patapula sona. Teleng. Nah pas 10 Muharram matiroe standar kapala. Tak cedek-cedek to meniro andre wero pitun rupa ero. Nah, gak kana milodoan nih. Nabi Nuh maka lologang ilham polipung Allah Ta'ala maka deh pasi puluh manang itu andrewe pitun rupa na nasu tarwi mega manci peca nitu pasi puluh mana tak cede mutari mega munasu ganna nanre arua puluh na telu tahu apa aku ina suta cede mana mo naro dina ganna kode ini peca iro dina ganna di ilorang masagina pamigay wayna na pamunas manti peca di masagina nan mega to manre nah jajiro sito ngan nama peca pitun rupairo taniro ya perintang tania ilora mi masih deka mapandre cuma makurang mi andre waktu iro jadi bakada pasti puluh bawah ni pitun rupa mu pecai nama Sandra. Jadi ini mitau dega maka wat di map peca pitun rupa ya ko mega muga gatta aja na pitun rupa peca nan rita tapan riang ya ko megi pagan na pitu pitu bembe sini no masalah ngali jadi tahu pat dia to mega maka na meloto kasih masih dak kai orang apa ikon kata pitun rupa tace de ni teriwa mega wat di mega to manrei tapi kumasagi na muki aja na peca nan ritada sini no masalah malabih yang kadari jadi ia mana lo akatana fadilah seperti ini adalah nailorangi nabita supaya angkai yakin rolai alena
berangkaki termasuk sapa bokong okkoli doewe natorewak kampota buku-buku mana nih yaitu fadilah-fadilah seperti keutamaan pada nih adalah bokong atau rewa kampota kenro kampota okko suruga jitanya tu kampoto kolino suruga kampota mikili supi malokro mikili suloko suruga yana tu makada akiwaki bokong riwat tutok kolino apa mikin rewa kampota kenro kampota suruga jadi lino pada lo na onrong asomperang kata lo sompo Malaysia oh matau tau ngokor gangkana mak bene okor mak bene jadi yang anak isiro anakna malupo mak bene si jadi siapo apo na si mana si apo tu asana iya sini na ya keturunan na mapamula anak na apo na putu na po kecil-kecil na po latu iyawa iya kuitanai pasti makada mana mi tahu Malaysia maju makada tu Malaysia nakada nenekku mupok ku Malaysia jaji ambokku ku Malaysia jaji iya jaji ku Malaysia jadi penduduk asli Malaysia pala tahu rapper minta nyokro tahu rapper nenena ya lo sumpah okoro mak bija nah sang itu Malaysia mendapat KTP Malaysia ya kota Indonesia pakai paspor dapat tam Indonesia apa KTP Malaysia dah pakai merasa tuh Malaysia pala tuh rapeng Cina ikut tuh sirun tuh Penrang orang apa tuh ke orang Pinrang ikut tuh sirun tuh Makassar orang Pinrang nenekku lahir di Pinrang bapakku lahir di Pinrang saya lahir di Pinrang saya orang Pinrang asli padahal mau bisa itu salo tatak ko Cina to ke maka to ni roidi Nabi Adam okko suruh ge jajiang ya dempar ngokolino ipasompo kolino siala Siti Hawa mak bija jaji anakna jaji apona jaji neneta jaji ambota jaji ki okolino itaneki iasannya le taulino padahal sitongenna penduduk surga gara-gara setan latam memuk kami pakalontok-lontok ini tak ada minyak di parokolino makija padahal rewa kipe loko surga matu gangkan nabi Adam waktu na yak di parokolino nasassa alena gangkan de na warani makka ulunna si sujud-sujudna etana patapula soda mancaji salo way matanna Nabi Adam way mata tobatna unreganna mancaji salo way mata tobatna Nabi Adam megapi way mata tobatna Nabi Adam naya way mata tobatna anak apuna ipasi pulumani way mata tobat taidi apa mula Nabi Adam letu pacap purangi pasi puluh mata tobat tak mega mumpi we mata tobatna Nabi Adam alaihissalam tapi we mata tobatna tadi we mata biasa paya kui dipuna we mata katutu we mata buaya we mata tobatna Nabi Adam mencaji salo patah pula sona si sujud na tobat aga na baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Iye bacaan Nabi Adam nih patapulos sona sujud baca iye napa terima tobatna padahal si dimi dosa na Nabi Adam na yak demperang masuk pole suruga patapulos soda na tobakan si di dosana yak demper pole suruga patapulos soda tobakan na peyanci maka datta mamuk masuk suruga nareko tak bukai iya kuidi
Kesiaga ki madosa na sesuai. Dari sebilang. Na dito milo toba. Milo apo kita masuruga. Na cacawai ki Nabi Adam, maka Nabi Adam, iya lagi cini dosaku pataplo ka toba napang kajaminan tama. Iya mana umat na Nabi Muhammad we aswaso madosa. Dia na milo toba tapi milo tama suruga. O koniro kelebihan na umat na Nabi Muhammad. Maka iya na umat Nabi Muhammad ko melo lolongang deceng watwewe. Maka iro kata-kata toba na Nabi Adam hendakna ibaca tu idik na reko matangani mangoki pungan ta'ala. Apa angka tu waktu ilan nasi asusi wani angka waktu ilan nasi wani na nono pungan ta'ala goraiki na ilorang ni toba idik to malasay karena pamas tahu dosa itu karena pamasina pungan ta'ala. Maka dia pungan ta'ala ada sa kursi yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailin ila sama'il ard kulla lailatin ila sama'il ard. Turungi pengalla ta'ala ko langit na lino tungka wani turungi pengalla ta'ala aja tabayangkan maka pada di turu de rahmatna pamasena pengalla ta'ala turung di tungka wani okko langit na lino hina waktu thuluthul lailatil akhir letu oko capakna tawatalun wani kron nono pungala ta'ala agana pagaw yakulu may yad'uni fa astajaba lahu angka gotu atakku makokoy moto milo doang masija lau bali lau tarima pak dongem capak na seperti tawatalun na wani itu na nono pungalatala gora angka go atakku moto makokoy yero capak na sepertiga malam kira-kira 20 menit melona batawe 20 menit melona batawe ya aku mengaji ni radio masalah ni aku ni tuatun dah tu ko pura ki mas sempajang aja to matin rok tujuna pura ki mas sempajang tagbani aja to matin rok kesempatan ni pungala ta'ala nonno ko langi na tanay mo biki ang kagatu atakku moto na milodon utarimay pak dongan na masija na biasa na tahu masalah koro mak lo jama tutu tapi ya kuna dapi melo subatin roy padahal justru ko ni ro mau pungala ta'ala ang kagatu milodon utarimay pak dongan wa may yas'aluni wa utihi ya kung kau atakku moto iya waktu milau oko iya lo waleko jadi dua nih angka milau doang utari mi pak doang angka ko milau langsung lo waleng wa may yastaghfiru li fastaghfir lahu ya ku angka atakku moto makokoy untuk milau toba lau tarimai toba nah lalu perlu na pengalatan maka ini narto moto naro yang udah kata nila kurang itu wabil asharihum yastaghfirun di dalam waktu sahurnya dia beristighfar mentak min lilautor iya na bokok-bokong ya itu makanya nabi makanya pengalatan fa inna khairazadi taqwa nanya si kanjak-kanjak na bokong kolino adalah takwa Magina takwa, apa ira sang orang bertakwa yaki buaramite on ramanya menyamu ke surga. Uiddat lil muttaqin. Surga itu ipancaji yaki buah untuk khusus orang bertakwa. Gangkana makada pungala ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Lai pak barisi matu tau mitau aku pungala ta'ala tama surga deni paresa-resa. Ipak barisi tama ipak berjamaah tama suruga orang bertakwa tau mitau ko pungala ta'ala ipak barisi tama suruga de ini paresa-resa iya ko itajamopi paresa tau na to tama suruga metta si sebu tau iparesa ta cidi-cidi si diba lolos tama suruga
Tapi ijan cengi, ia maki buai bokong takwa, maka ipak berisi tanpa diperiksa, tama surga. Yang kedua, maka dia Allah Ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ia tu tahu mitau yoko Allah Ta'ala taman-taman surga non roi matu manyamang-nyamang. Ia ro nyaman na rita taman surga. Maka dia guru tabeneng angka taulino pura melam mitana naita iro taman-taman surga dia nagami lo marado kolino. Milo mati masih jana tamu koro. Nah, yang angka tahu biasa-biasa tanya tahu hebat. Tapi neng kalingan namu iye. Na popung atama kalau kau matu taman surga munro tahu orang bertakwa maka sininna amala angkewat di patamu kena pokok mana. Yang kada turun ayat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ipakaririo imatu tahu angket pogau amala soleh. Tahu mata paena pogau amala soleh maka angka matu suruga bagiamu yawana suruga matu mengalir sungai-sungai. Salo matu malari angka salo susu, angka salo cani, angka salo anggoro dina pawaju, angka salo we cinno maka kasing. Nah, iro jancen iro. Ah, kona pagau iro amalana ro. Aga malana innahum kanu qabla dzalika muhsinin wattunno kolino tolidece je na pogau. Tolideceng deceng na pogau. Deceng aga pertama kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Cek dek ni wani na paake matinro. Mak doje kuani. Dena sembara mak doja aga mas sampajat tangga bening. Napa wabil ashari hum yastaghfirun. Ya komelo ni subuh di waktu sahurnya dia beristighfar. Jadi nama tinro kupuni mas sampajang, tapi natajang iro waktu sahur okuni mas sampajang. Nah, makanya ko agi pagok ko waktu sahar ya sangi. Ya kumandrek yokur ya sing makan sahur. Waktu sahur. Ya kumeki mapuasa na tate dua teman tate talu teman tanya apa tuh makan sahur, tapi ya mandre tangga beningnya sana. Makan sahur itu menjelang asan. Oku tuh turu rahmat na pungar ta'ala tuh. Nah, jadi cedek mi wani na pake matinro ya komelo isubu maka dia beristighfar. Ia na bokok kami na makasinghe. Ia na amalan orang bertakwa ditempatkan di surga, taman-taman surga. Sini no masalah lebih kade. Oleh karena itu dipakai guna ye. Biasa tuh maki ganat tiate ko 10 Muharrami kalau ada natiat jokka natiat dan sebagainya iromat yang ini makui sejarah he yarwatunna ilallun Nabi Musa oko Fir'aun maka Nabi Musa tasi iolona bulu bandrinna Fir'aun angka ni macawe malelu maka dabanan ni wawan na Nabi Musa aga napi pagaw natasi yolote maka Nabi Musa aja mu maselan si bawa ka pungala taala silengi watuna Nabi ta makalicu buko goy si bawa Abu Bakar maka Abu Bakar peko ni pali angkan itu kapere milo basiki mati gitu maka Nabi ta aja la tahsan innallaha ma'ana aja mu maselang aja mu menenang si bawa ki pungala taala. Tapi Nabi Musa waktu na ilalung akhirnya aja menenang latasan iya si bawa kak pengala ta'ala ya Nabi Musa mina si bawa pengala ta'ala waktu itu gangkana maka na pula abab pangi tongkamu na bampai tasi tongka mancajilalang naolah Nabi Musa matekai maka ada si pengala ta'ala abatasi okolalangi mancajitasi pimang angkai Fir'auna matangalalang matangatasi mati manang maka iya naro angkai de nalo malalung munro ko kampur de nalo lalungi Nabi Musa iya naro mak bere fatwa maka da aja lalu mulai wapasangat ko na aja mulai bulan Muharram aja mulai mak pamula aja mulai mak pabuting magai abalaok ko tu
Sinin nang katu ambok mu nene mulai malelu biasa mati mana si Firaun. Mati mana si Firaun. Jadi di pihak Firaun matiangi apa bulan kecelakaan. Itu bulan Muharram. Tapi risesena sinin nawawanna nabi justru iro ulat bulan keselamatan. Jadi intinya kesimpulan maka ini tahu magame justru makanja yolo mapamula mapabotik bulan Muharram. Tapi ini de itu magama iya tu mega pimali lapas sangiria. Sini no masalah lebih oleh karena itu bagaimana dari apa tunjuk Allah Taala monrokolino maki buah buku-buku tamawari fa inna khairaz zadi taqwa. Nah ya si kanja-kanja na bokong adalah takwa. Insyaallah orang bertakwa yaki buah surga matu menyaman. Saya kira demikian sampaikan sinina 75 dari Allah Taala memagi-magi boleh mahkamalakan. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.